Ćao ljudi, Grsa sam vam ovdje, danas sam ovdje sa Pučom. Ćao. Danas ćemo raditi istina ili laž challenge. Ako ne znate šta se radi u ovom challenge-u, znači ja ću reći neku rečenicu i onda će Pučo da kaže da li je to bila istina ili laž. I tako ćemo ići obrnuto, nadam se da će biti zabavno i krenimo. Evo ovako, Pučo. Ja kad sam bio mali, mene je mama ostavila u gradu i ona je otišla kući. Ja sam bio sam u gradu jedno sat vremena. Da li je to istina ili laž? Laž. Yes. Je. Grca. Da li sam ja kad sam bio prvi razred osnovni, kad sam držao u učionci, zabio mi sekser u glavu? Da li je to istina ili laž? Laž. Ne. Kako? Fino. Gdje si Evo ovdje sam šio, evo ovdje to, evo ima može još. Kako si pukao? A? Trčao i zapio i ekser da sam se zabio ovdje. Išao na papek ležati. Ovako, Pučo. Ja, kad sam bio mali, još mi je kad sam bio mali, ovako, jedno 10 godina, sam otišao na trambolinu i htio sam da uradim salto. Ja sam, skakao i da uradim salto, ja sam došao, uradio, mislim nisam uradio, nego sam došao i odmah pao na lice ovako. To je istina. Ne. Jeste, istina je. Točno skačem ovako i zalupim glavom i ogrebim se sve ovo lice čije. Jes, Grca. Ja sam prije 3 godine bio u Hrvatskoj i upoznao sam se sa Severinom. Da li je to istina ili laž? Laž. Jeste. Evo ovako, Pučo. Ja kad sam bio mali, imao sam ovako, mislim mama mi je kupila veliku košu mandarina. I ja sam tad bio sam u kući. I ja sam uzeo tu košu mandarina, sjeo napod i gađao onaj zid tamo. I sad je bio od onog soka od mandarina. Da li je to istina ili laž? Kako si ti budala, ja kažem da to je istina. Kako? Grca. Kad sam bio mali, ja sam se toliko bojao pasa da ti ne vjeruješ, mali štena. Da li je to istina? Bilo kakvog psa? Ne znam zašto se ja sam bio imaš sliku kad bio bjeva i imao sam psa. Ne, bojao sam se psa kad sam bio. Laže ovo... Ne, laže 100%. Traume sam imao. 100%, ja vidio imaš sliku ti mali ovako sa psom družaš. Ja, od 10. Slušaj, ja do 10. godine, ja sam se... Laže. Ne laže, pitaj mama. Evo ovako, Pučo. Kad sam bio manji i otišao na selo, jedan čovjek, mislim komšija moj, je uzimao kokoške i ono raznim im glavu, znaš da ih možemo sprijemiti. I kad je on ovo jednoj kokoški glavu odsjekao, ona je nastavila trčati. Malo, nije puno, ovako nastavila hodati. Je to istina. Ne. Nije istina. Grca. Da li je istina? Bilo je to možda prije 2 godine, ja sam bio na moru i bila neka velika skakavona. Ja sam se zaletio na tu skakavonu i da skočim, ja sam skočio i pao sam na zadnju glavu. Da li je to istina ili laž? Istina. Nije laž. Konto sam da reći laž. I eto, to je bio ovaj challenge. Pučo je pobjedio, 5-3, 5-2, nisam sad brojao, ali on je pobjedio. Njegov kanal će biti u deskripciji, znači dolje, idite pogledajte ga. Nadam se da ste uživali, vidimo u sljedećoj epizodi I čao! Uživajte! Danas gledamo Nickelodeon. 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 Hoću dobiti copyright. Hoću dobiti copyright zbog ovoga. Naravno da ne. Je.